ibonile ukugijima nayo thina esigijima phambili sathi kanoma ngokugijima ukubude isikhathi nesabale kusho umuntu ofaka ukubude kanti funa bawuyama indlela uthi sagijima ngendlela efanele kodwa phela yithi asaba sitaphumelela namhlanje ngithi ngiyakuthoba ukukhulu bedifisela ukukhulu kunalo angeke ngufike ngishaye umuntu amafisha kodwa phela bedibheko bedifisela sikulapho ngufike esikhulu lesuna yabo nje namabe uthi nawuhleli inhlonipho lo ulimele nje awumuntu ngabe ukuthi kone konfizo ukuthi ungasizeki kakhulu manje ke manje ke mama kushake lo stage lo uyafunza nje wewe sasa uyafunza nje wewe uyafunza sofunzile wazothola ukuthi akasidokotela lokulapha lokuthi dokotela kunetiko yekufunza kwakhe wafunza into lehle lekhuluma ngemnotho ungabo mazi ukuthi nje umnotho uta ngendlela etilula ngenxa ukuthi use-office wena yena letinto ube utifundele 25 years so nishwa usenkulunkulu angibusise ngaloko wasebenza Switzerland hayi eswazile eSwitzerland wasebenza lapho wazwalanga lapho selive buya lokwentela amabelungu lapho utokwendela thina ngala wabuya washonela IDCE lobe ku-SIDC ngaso sikhathi wamuhola SIDC wabasika abantu wapenishelwa wabuya wakangena kulidwala insurance usesokulidwala insurance wabe sokuthi kenyalo senifuna ukuthuthukisa abantu ngala into abakhona sewukenzi-ke manje usifika thina nentuthuko nje njengoba-ke mhlonishwa usifika nentuthuko kanje lemakhosi eliveke nje ube akukanze Switzerland usena uthi uveke inhloko athi ngiba indlu yeliphi asasangibazisele nelibhaji awusasho sibanyenti sathi ngeke usambona kini ngeke emthetho embenyana ngeke usambona hawu no ungine lo siqhubeke sibone singakuboni izinto sidlalisa kodwa sibone ukuphakamisa intuthuko uyisusa ezingeni ebekalekithi nguloko esithandazelayo ngishilo ukuthi bambeke MC Wolu